Bunga mbrambra tila kuya lingbi andali moti biafu kezing bala kwesu wapusa nembeso gban tikunga na tiba kuta sangote tila kusunanga tikodo itena la zungangu na ti akuta sangusu yotonso ikiona kutel tia sanguna molongoni okona oko yekizianga ti sangusu ti fanala so lusulu eke fini lembe ti bakodro ti Afrika na tereti amasika so sorolo na pekoti akwengba kusalo solo sara ke la sosilo timbi terrain na pekoti be kombite so na gbati kodo foste archange toi dira wo ya mulegi na hotel pika patarmi na ko je bati bi Afrika landu teneti agereti a Pierre Lusso si bomiti agba kodroti Afrika a unda hotel sara tenti maingoti amasika sosi aikena yati ba kodroti Afrika fade ko wasa undagina zingwangati asangosunga na mbagi ala so aike awawango na legeti bada konomi asara birmeni tamblati kusala mbegeti ndoti aiti ndarangana ti akutara wala musée Barthélemy Boganda so ngoina mulega tene ala gwe ti ba kusala mbringwi so sindo kwaso aikisaka tene ti aiti andarangana ti akutara ifala kapaso adutigina ndalti kota bingolingo tifani use ti bada konomi ti ngusa kuse balsanduni omeneso ikida baba liti asangu Nicolas Fadisu kikirtene asayana molongoni okona oko Tifanu Seni ibarala ite kinangiati yambala na yati a sanguso yekiziangati a sanguso ti fanala aike la sosi yapakara Amina Bello sosi leke pingba molingiti kodoti be Afrika na pekot sosi a soir le telo du temps na lembeti amasika na ati bombiti bakodroti Afrika na ndoti kotando kwaso abateneti amolingiti kodoso aike na yati beti Afrika si atimbi terrain na pekoti be kombite so na gbati kodroti be Afrika Faustin Archange toi dira ifana ala na ngwiti pika mpataraso amulegina la titene ala bulimi na ndoteneti agereti kusala soli certains maingoti amasika na yati kodroti Afrika ngai faso aike gbenbi aso abateneti maingoti awalingana a mbolengeso eke Marthe Augustine Kirimasi ayamba dusina teret silombieti tene na yati pikango pataraso ekizliga tene ala mambigeti tene solo tene et Bukireta la teneti limo atarati sarangangu teneti masini aikena akbale mini sanguti kordonya kiti so tonso tene fadigenati asanguti gawe ala so aike awawangu na mbigeti bada konomiti kodroti be Afrika sara birmini tamblati kusala na mbigeti ndokwati musée Barthélemy Boganda aikendo sosi aik molingi tuwara aiti akutara ti kodroti be Afrika na yani ifanala aike ngui sosi amulegina losolo eke mokonzini so ake Alfred Tenga pour le coup gana gbenik beso batene ti aiti apenderendo ngana ndarna ti akutara so eke jina la Hussein Rosalem tene ala pika patanga na ti fana la su aike awango ayisu si ndokwa ti musée alimbi certains ti maingo ti kodro ti bi Afrika yikizligi na tela masangula ndoni badati ekonomi ayekenga na kusala ti yona nduzu ayeti ndara ti be Afrika ayekenda linila si awa mungo wango na badati ekonomi agweda na bikwa otaso ti sara meni tambula ti bando sosi ayeke bata ayeti kodro wala na musée Barthélemy Boganda ngbenda ina tango ti kozo bia ti kodro Barthélemy Boganda si na yati tambula so ala sara na gbembe sosi abatene ti angia na yeti ndara awa mungo wango agwenga da ti batonga na nye ayeke bata ayeti kodro sosi ayeke tongana mbaeti be Afrika oko chawa mungo wangu ayeke fa ndati tambula so yeso ayeke gondati kodoti be Afrika la donc a lingbi tene que ayitati so inala ko gisa ko na mbageti conseil économique social et environnemental ala gala bane parce que ala ke tongana awalego tia molengeti be Afrika oko ko bandati so si igafadi tene iba ayeso musée ake fage na teneti seseti be Afrika cause ko akpale so meba leti ko abani ge oko ake senge pepe igati tene inga paleti na si ala ekenani e nambage di conseil économique tongane si beti sara titene igwe nambage ti ngunubia gana nambage ti so alimbi tene amu moboko gana ministère ti agriculture titene tongane si alimbi tene que amu moboko na musée ti titene que amai agona dawa titene que vraiment agambeni ndoso plus central que oko alimbi tene agada aba lo inga mbaye ti kodrotilo donc akena e
kusala ntu ke sara so eki yuko oko pepe akenga ala awa gosinga ngana molengeti be Afrika oko et conseil économique na yatia kusala solo sara logo sara ngang kusala mingi tene tia eti ndara ti kodoti mobana ngwe so si commencer na conseil économique ake la oko so si ike gweka tene ti a ndara ti kodoti ike kira na poku pepe ake ngang witi tene musingila na do so ke na ndoti conseil économique so ke président poloko solo wara kotandara so tene lo gane igi namba igi tene ba akpale so musique ake nani tongane si limbi tene namba igi conseil économique moboko na moboko tene na nguru bianga ti banga na mbena itaso limbi tene moboko tete tongane si moboko na mbageti musée national Barthélemy Buganda tambula so aike kozo kusala ti usekapa ti bada ti ekonomi ti ngusu Bini sangoti kodona keti soti fanala kapaso abatenti mgombo kona amaseka so aike sanzenzi kusa so ungotala ike bala kona ku so aso anlegeti pialo so irinanga tibozo angele atene youth connect Centrafrique zangani biri na mbegeti dalangunga na yango de dengu so aike leader plaza na batati bongi na ngoti mini matanga so se bombi ala so aike awako de kwa na legeti kofonga na ala so aike amunzu voko so aike sa kusa mbegeti ndoko bengba so abateneti amasika ngana ndoko benga so abateneti ekikite ndoko dengo buze so na linia ekegbenebia ni so ai ke Hippolyte Ngate Roborsi aziengati kusala so quotidien d'Iber teneti asango aike na liki ti mo maboko ti ndokwa ti beno ti gigiso abatene ti maingo so ndoro irine ayeke pinu de maboko na maboko na kunduso abatene ti mungo maboko na ala so si ayeke sara kite adengo buse nga na nzene ye ti maboko awa artisanal ayeke mbeni kamba ti kusala so aluti na ndo bangondo ti mungo maboko na amaseka so ayeke na abangondo nga na apialu tene ti maingo na legi ti sarango anzene akusala nda ti pialu so ayeke ti tene amu maboko na ala na legi ti agbakoro ti kusala na legi ti de ti kusala na lekiti bangondo na ndotala si ala limbi ti tene agbion bongo di tala so aga ndokusala so alimbi ti tene amu azo na ndokusala lega kotonga na lutulo kana iriti ndokwa ti bendo ti gigi le kire tene na lege so si lofa bangondo ti ndokwa so leke na dini tene ti mungo maboko na amaseka tene ti maingo ti amaseka nga na te ti maingo ti konomi na ti mungo tene ti lo Norbert Punaba so leke watokwa na ndokwa ti bengo si saba tene ti kusala ti awanguru lo fanzoni so pialo so ake nani na ti seduti ti amasika nga na ala susi a yeda ti tene amu maboko na kodo si be Afrika na ligi ti sarango anzene a dengo buse pialo so ayeke nzoni mingi so amu ngangu na amasika so ti tene ala ma na ligi ti bangondo ti ala nga na ligi ti agbungoli so ala zana si se tene ti anzene kusala na kodo ti be Afrika na pialo so ayeke mai kita ndokwa so si ala zana ligi ti mungo maboko ti awa mungo maboko so ti alimbi ti muligi na ala ti kono andokwa tala singa ala limiti tene azi andokwa so si alimiti bagigi aninga legi akotonga na gbeyen biaso a batene ti aketa ndokwa dengo buze akiri na tene bangondo so bagigi na gbeti ministère ti jeunesse et sport so si ala ke mu mamboko na maseka si azana gigi ndokwa ti connect so la so si à travers ni soro maseka bala kona uku soit que na pialo ndende titena la fana kiki pialo soit la mise en cesse titena la mamboko na konomi ti kodo nila aita ti plude aida titene ala wara ko foroso mais que je suis ala commencer dengo buzeta lani il faut ka amandana la kode ti kwani ake mamboko na mosoroni tonye donc ake souci na gbeti ndoko ti ministère ti petite et moyenne entreprise ceci qui na kotando ko chaque manda ko na maseka ina ke kapmea là ce bumbi yanga ti ya ko na ministère de jeunesse na plus de titene il lancé to ndati manango so titene kekere ke tona ko forso na mboko tsala we ko forne aga ti sara kwa titana kiri na yiti pokoni sileti zukwaba nguru bia titene kekere ke a ita susia ke a puni de wala tamta so ko forna leta ti sara kwa bati maingo ti kodro il faut que kekere ke ala bayini te tsala nzere titene ti pokola mo encore bania on pialo youth connect Centrafrique a londo ti fa bibeti lo tereti mungo maboko na amaseka ti kono konomi ti kodro ti be Afrika na lege so si azia ngani polele na bikwa utaso na mbiki datengo kobe Ledger Plaza. Hiki ala mingi singila quotidien d'Iber tenetia sanguso ala voro yani na mulingeti kodo ngbala kona ati a sangoti fana ala so
bombi soirina tene yasa ti sedu ti inspiration ba ayo azianga ti mini kapa ti manango na mbege ti a maseka so aikene ya ti danza pati la fois ba ay na kodro ti be Afrika na ti langu ta ke monde ligue na tene la bulita landu tene ti wala ti manda a gerati a gbati akode susi alingu tene a mai kusala ti bombi ti ba ay na kodro ti be Afrika ye kezlege na divini kekese ti mune sango. Bacha masika ti la foba ai ndende ti gbata ti bongi a tonda ti ko kapa na ya ti kapa ti manango ye so si kundu ti asati se du ti alekreni sondani ayeke ti mu maboko na maingo ti awabe Afrika gina lege ti andara so ala wara na ngoi ti manango ai ti ala yesu bie ti tene bite na amasika so si ala yeke ba i ala yeke ma i unda ala ti tene ala aussi ala linda ya ti processus yesu yeke en train ti tene i manda ti tene a mu maboko na ya ti communauté ti ou bien na ti société so ayeso afana ina ci ayeso imanda gina ci 3 jours so iba imanda aye bani mingi concernant mungo maboko na ya ci vakaso moikeda y compris mungo maboko na ya ci code ko susi moikeda ci at sango kusala maboko na aide de soutien mutuel la mungo maboko susi kisala kusala maboko na maboko so mozumo peti sala kusala mo kwa pe moki iri amba ci mo ci ten ala gala sala kusala ndo na ndo ci amasika sosi na adolescence totale que londo déjà à la commencé ti ga ala wa ashi ngubalu se ti ngubala ko na use ti guna ngubala ko na osho na eke manda inga na ndochala et y compris aussi eke manda na ndochala so si ala ngba a petit enfant wala la ça qui na âge de 3 à 4 ans tu monter nani eke manda aussi na ndobe si mokozi ti kundu solo godale giako ti fanga bibetu lo nando ti kota kapa ti manango yeso si lo sangale giako pepe ti tombela na agba ti atanga ti maseka ti ga ti wara bati ndara na ya ti kapa ti manango yeso si aikegi senge sala su ile kere da su ki ake ko sala ti ton so e tene ton ti amaseka ton so e ko se le kere ti tene amu mo ko na amaseka ko so si ya sa ki sala ko na ti a on so mo ko ti tene ala wara ngam le ki ja ngam windu na mango ya ti a mama tene so a ti mo ti tene ko tro abuna dawa a kinila siasa kinala tene ala manda ibibila parce que na la ika ibibila nduni ala kisala aussi kwa na ni aussi ibibila tene ala mamboko wakata ta tene bia ni yasa to mala tangaza ku kwesu akita pete si sala kwa ti ki matabisi na pekon pepe yesu ni ki ake maingo ti de Afrika mai ni akola mai akizuni aso kisala kusala tu maingo de Afrika aso ngangu ti sala mingi ya kama sikani so parfois legeni ala inga zona be yasa nganga kete contribution ti mitera de la wara an tuni legi social na mambo ko sala kwa tuni diga wa be Afrika so be sa kwa na ngangu silo e fini ngana mbagi ye gena ngelo ki aso no mambo ko si tene ala ko e mambo ko na si petit contribution ti sala kwa so ngangu so mo de na efficacité ti tene balizo yeti lenge ti piazo na petite na pia na lenge sango ti kodongala kondo dalimo ti be Afrika ti fana la so na gbata ti bongi bombi ti awalu abeso aikene ya ti danza pa ki bongiste ti kodro ti be Afrika so na ti danza pa ndende ati mitere biri na ya ti miniti mingo tere ti la so adus na mbege ti danza pa so aikene mbege ti sanko Bruxelles sungwini ake tene ala bombi no oko ti tene ala momboko na maingo ti danza pa ki bongiste na kodro ti be Afrika ikizlige na ti masango landoni. ala londo na a danzapa ndenge na ndenge ti gbata ti bongi awali kibongiste so aga na tene oko na bibe ti ala ti tene ala mu maboko na danzapa kibongiste ti kodro ti be Afrika na danzapa kibongiste ti sango Bruxelles awali kibongiste so abumbi tere ti ala tongana zo oko ti tene ala mu maboko na danzapa na lege ti mabe na gbe ti mbre ti awa urungu ambre ni na bia ti nzapa
awali so oko na oko si aza abozongiza so si ayeke na te ti ala na ya ti asapa so si aza gbanga ti ngoi so mungo abozonginza so aga na piko ti mungo yanga ti ala titene ala mu maboko mingi na akusala ti danzapa ti ala ya mama so ega mama ti église amama ti église ala leke gunda ti église ila yeke mu maboko na présent ti so ala balo so bambeni kwakeda ya mama ilondo beako so ala bani na leche ala polele ilondo beako ti mu maboko izangeza ya ti enveloppe so kwa so ekende imu na présent kosala kosala ti église ala so awaleke ti gape ambeni atokwangenza me ambeni so angba na kodro so itombera na ala ti tene tu ti peko zo ako angba na kodro pe ikue itengi tere ti imu sabango ti église ibingenza ivo atanwe ivo akota tanwe bokasa ibungenza itokwa na ndoso shesi aida sima ba gana ya kupe so amatanga so atambula na pikoni ayeke iringo tene nzuni na lege ti sombela ti lo so si lo yeke sara kusala na ere ti danzapa kibongis na kodo ti bei afrika Michel Konzi ndali ti hingango anzoni akusala so ala sara Michel Konzi amu na mama mokonzi ti bungbi ti awali kibongis toyombeni kangu ti nwe so si aga na peko ti anzoni aye so si ala sara na mbege ti siège ti danzapa so Ingbala kona ti a sango ti kodo kojon ti kenga ti a kojo a kapati a sango so ti fanala iki go fadi so na sango so a gona ina mbege ti kodo ti Afrika ti fanala so ambini ambage ti a kodo ti Afrika mingi a sara na ya ti a lango so a on kota matanga tingu balu mena ndone o mena ti dependance tala so a kapani a duti mingi na ndo tene ti maingo ti a kodo ti Afrika social lingi ti tene a mo mboko na kusala susi a lingi ti tene a tambla tenti zo duti ti amulingi ti Afrika yikizligi na la ti masango landoni yengani aikende na tangati a yenga kwe aikengo so agbata kodroti kodrosi siti Afrika aike muti tapeti ala daliti matanga ti dipandasi na pekoti so kodrosi siti Benin kodrosi siti Niger ngana Burkina Faso agodati sepela alango ti dipandasi tiala aike kodrosi siti Côte d'Ivoire si aike leke tereti lo ti sepela matanga so na lango mbamba ti nzet so eketa aike gisenge matanga pepe banga ti ngubale umene na umene so ala so aike na kodrosi siti Côte d'Ivoire amuni ti tene ala dabe dali ti kuta matanga ti dipandasi tiala matanga so akuta zo mingi ake duchande na yani aike gisenge matanga pepe me aike ngwe ti tene ala fanga nguti ala dali ti akuta bira so ala gudalani ti sara ti tene ala duara dipandasi tiala amatanga so aike bande gigi na gbetile ti akuta zo ti kodro ti sesi ti Afrika Ghana ala so alondo na amena kodro wandisi aga ngwe so ake ti tene ala muti fangia ti betsala lege ako na molenge ti kodo sisi ti Côte d'Ivoire amatanga ni aike ngbadi na mbagi ti kodo sisi ti Côte d'Ivoire pepe aike ganga na yati akodro ti beti Afrika na tapandini kodo sisi ti Tchad kodo sisi ti be Afrika kodo sisi ti Congo ngana kodo sisi ti Gabon aike leke tereta la na yati lango so ti sepelanga amatanga ti dipandasi tiala nze so ekeda aike ngangu mingi tene ti akodro sisi ti Afrika Ikea singila mingi junior principal vo tenetsia sango susi ala vuru na mulingi ti kodeba ke gilando ti sango susi akojo kapati a sango dal monti be Afrika kondani ikir singila mingi tenti fadela ke beta junior ti a sango su fadi so ke gona use kapaso a bateneti geneti dal monti be Afrika Geneti d'alimenti Afrika aike pakara Emmanuel Deske dobar sule ke wa sungo buku na kodroti Afrika pika mpatarti na wagusingati so aike yani gobena do mingi lando teneti fini buku solo sigilani so ayernangati muzu franzi atenien c'est possible tu peux aussi solo fanin polile na lango o shooting zeti lengwa solani a on et kizli ga tene ala mapika mpatar so aduti minale ke wate na ngonga miombeti vo sama so anti muzu franzi alangazoni
ibara baba ibara mama ibara la kweso sa tunateli motala na ngweso itenenzuni gango na yati ageneti etilaso laso na do dalimoti koroti bi Afrika iwara lo sosi lo ike Emmanuel Jeske Dobar sosi lo ike fini wasungo buku sosi lo londo tilinda na popoti awa sungo buku ti koroti bi Afrika na fango na gigi polele buku ti lo sosi a dire na ngati mundu France atene c'est possible tu peux aussi sosi lo fani na gigi polele lani na lango osho tinzeti lengwa sosi a londo ti on na batati bongi Emmanuel Ibarala. Itenezoni kango nando dalimoti koroti bi Afrika. Merci. Iba ala subu kuchala swala fana gigala tene c'est possible tu peux aussi. Alors nyela pour swala ti tene ala subu kuso na ala za iriso nandoni. Bukuni asa atentini mbai chayiso libeni yona yan na libani kena ikeni ti tene yesu inga ikente na ndinisi ayita tinga ndinisi wa tikamu mboko nala ika na ndi habitude tene baita so kina ninja mingi ikene ala nu est-ce que ikuti sa tonala non to ala banzoni na limoso na ndoni a famille kitezu sur le banc na nduzu et à façon que moi aussi mon petit sinanduzu c'est possible, tu peux aussi donc mon petit warapata ton anata iba na sigunga na bukuso kota teneti nyela la eti tene ni na azo kweso se ke diko bukuso kota tene ni ya keso to manimba me ya baba mati ya tene mo boni ko mo diko ngiti mo wa ninja ni ko lumja we fin de feni ti wa ninja ni me inga ninja na pe donc yeti ide aita ti inga ko joni ninja ti inga tene na ndoti nginja na ti bata ninja akikuta tene so kinani na yati buku la si yete itali mti zina ndoti nginja ala bata ninja se ali mti sa na yeso beta la ala tenenga na yati buku so atene tongana si mozo na yati ngo ta moli miti warangenza so si kutu use na saki mbango oko na ndoni bale nyombi na yati ngo tala modati warani ndangati kode wala la lingi ti fani ti tene ala si ala wara ungoti nginja so tonga so kode so izana sisi na yati kusuwa ike ti fana ita ko jo ti mo sambi ti mo boko to mo so si mo na iti mo boko apeti te na ide mo e to mo so si mo sa kusala na ndati nje amuna mo patati mo donc titala so si akisa kusala na ndati nje le petit si ki mama ti nginja so to do ti wa na ti nje ako metia ita so si asala kusala pasa ki ti mo boko jeni aikina le do ti pata 1000 francs na ti lango ako enti ngo ako et to le sara ni le ki wa andi pata so ke 365 000 francs na pikoni to langue nguseni le ki bata sakuse na sakuse so akimule kina lo siti teluwa motoso a siani na tingwa ko so ki 720 000 na ndani to lubata sakiuta na tingo oko aussi le kiwarandi motoso ki 1,50 000 francs donc akiti mo boko na aita na tingo ni so sito mo bumbia ango taso akisi pata so fatimotini na sango titene a permettre na itani silinga tongana petit ça mais na yani ko il faut mo mandaye na ko jonguni mo mandaye si mo tondati ça yeni na useni mo budati tene yesu mo wara mo ki mo za encore na doti pata ti ko jo so mo sa na ye jusqu'à ti sinango tani mais to mo so mo inga ti kai mo ki wara ni pata on se fa na ti bukuzo titiala so si ala londo ti fa bukuso na bango ndo tiala legi wala si ala sosia ke amulengiti kodoti sosia ke na ti kodoti a zuvoko wala pays africain nga mbrimbi na ala ti kodoti pays africa ala limbiti sarani ti tene ala bien du chingo ala na legi ti ekonomi na ndo sola keda iba ke ita yeso e kinani deja we akutala ti ando wala atati na babati ala kifaya ka asinangeti buningo leti kobe ala bundina batana ti gogo na ala ke kungu so limbi si ala kani si ala warapata laso bina monso imandaye lagita mundu ingaye igrisa anjoni kodeta kutarati yeso asasi laso gigi apinga na ila ibata pande timeni okoti taswa ki africain risala bukutilo le dina tene la chèvre de ma mère walanga sati mama tilo abatalo na letinga sa ko jusqu'à la université ton lo wakwati nginza na pekoni lo ki incapable de gérer aïso qui tongana a besoin de
na luki na pikoti kode ti mama ti lu asara si luta zo so ki na gwati nginza la so lu ke zo so si ki mu wango na zo na lu tenti nginza donc kode na ki dawa i doit ki na nduta ko jo kode so ki na ni e isa ami na lege so si akutarati asara ikiski da batango nyama na yindi ndia ki akode ni deja donc imuni na ndara so ina ni ikina ndoni ki wandi na dawayo na ti unzina ni tongombera tala na mbegi ti amaseka sosi a yeti tene a tonda ti tene a manda a dingo a buze ti tene ala bata nginza tala si ala ti yamba na legi ti nginza ti tene ala sana isu be tala ye ay ke tonga ne tongombera ni ay ke ditenti amaseka kwa pe to mo ba bu so isa tena zukwe donc ala so na nditi kodro ababati ayayati nanga biti mais qu'aujourd'hui ton a moiti ça il faut mon mandat ton mandat ni si mon inga ni mon ça na legi ni ta pandeti ni mandat là na permis commencer di ton aso do ara parler ni là so ton a miti mu wa mini so linda mo ske mon mandat ko ja aussi mon ton dati ke mon ça ni nanga batango nginje ke njoni ni e mo ba ko do ti là so amina tenga uningia atenta nginja so do ti sana kusati ko do agrisa atenta ndi abracage na yindindi parce que zona qui n'a nginza pe maintenant on a ikuisi inga kodeti gingo nginza si ikui qui n'a nginza on va faire des quoi que tamila njoni et puis kodoti akima ake bila sombi qui n'a ni tenti azukwela ti unjina pikango patarati buku swala suni so akani oke na tongana mbenizo aiti warala ti tenelo vo buku so le ke warala ala tongana yesilo nimiti wa buku so silo dikoni sia edelo na yati gigiti ti warai aike singe dege qui da qui fa numéro ti soit que 72 52 62 91 moi ta ko mo ti wa wango mon petit ndinando ti singaso en même temps qui WhatsApp ti ngala mais du pour ne que mbeni projet et projet ni yeti mo boko na ita na yati mbeni so ti ko tiala si yena tamina nzoni na ikibandi na ministère soit qui n'a pas de entrepreneuriat, n'a pas de avant si commencer pour ça l'année. Et après, il tombe là. Si je crois qu'il y a un qui commencer pour ça l'année, si on a fini, il peut être projet sur les gars, pour tout le monde qu'on a eu. Donc, il y a une petite et kiri singila na ala kwa sosi adutingbene si aba geneti etila so sosi itenefade na ala sosi ala kina tongondana pe aike jeskin dobar Emmanuel sosi le ke oko tia la sosi alono te subuku na korotibe Afrika so lo subuku tu so atene c'est possible tu peux aussi aike na lo sifade pe kapatara Emmanuel jeskin dobar ikina la singila so la yeda tigati kiri tenena unda ti aike na mbiti kina la singila tenti be so la muna mbi si fabi betingi na yeso de kinani tenti ko do si tenti tatingi zovoko donc avec na bidati tembi kina la singila i kina la singila ko tonga nanza pa batali ya batala ikiwara terena yati akwa singani tipiko